الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, mga babayami sa ikwaga may Islam, mga pedakailangan ketukawan tanu agyang kutua kukumanian sagyang kaiya bulan na Ramadan na agyang kutu usayan sagyang kutua kapalaya-layag kagi ayad na kadakalan sa irakatan wa mga Muslim nagyang kutua di iskanian di maka pelaya-layag udi nagyang kutua tigtan wa di maka terabil sagyang kuto salakawadarpa na penggunatan yan nagyang kuto adarpa yan antun absi usayan san wagamatan wa Islam antunay ukit kapaka pemuasa utaw agugyang kuto kaya perwon wagamatan wa Islam sagyang kuto kabukan yan kagi kailangan na katawan tanu agyang kuto kaya tanurasan wagamatan wa Islam. Bitiru Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Baqarah at tigyan na wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang kaiya kapalaya-laya gagugyan ko tuwa kasasakit nas maalusud yang kaiya ayat ami alui wallahu subhanahu wa ta'ala tigyan na sa tawa kapapantagan rakano paman nakapapantagan sa ikubulan na Ramadan kesakit anta aka sisi sa lakawan kauto dua gyang kuto ami alui wallahu subhanahu wa ta'ala na paganadintan wagyang kaiya paman na kialuyawn wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran agugyang kuto akiyaw sayaw ng mga ulama tano tigwalla sa tawa kapapantagan rakano kesakit anta aka sisi isa lakawan na miyakabukas iko mga kadundo sa bulan na Ramadan na baydi niya nagyang kuto kadakal kiyabukaan yan sa mga pedagawi. So Allah na ayakabaya iyarkan wa mga Muslim nagyang kuto malabud na di niya nakabaya agyang kuto margen. Wa di niya nakabaya agyang kuto margen. Samano to mga pagariami sa ikwaga Islam na kaya to kawantano asutaw akapapantagan na kesakit anta aka di malaya-layag na maya paruro nagyang kuto kapakabukan yan maya paruro nagyang kuto kapakabukan yan sa iko bulan na Ramadan anta aka sa iko mga pada mga gawi ya di iskan yan di mamuasa naya paganaya kusay tanong na pira ikawatan agyang kuto sunguan utaw anta agyang kuto pelaya-laya ganian terabilan yan amia pakayro agyang kuto kapakabukan yan peray kawatan yan peray taks agyang kuto paman na sunguan yan piyakayron wagamatan wa Islam agyang kuto kapakabukan yan na sa mga ulama na inipakay sakiran atiran ala
masafata kam minal kilometrat yajibul iftar. Wa madha law sama wa lam yuftir. Yang kaya pakai na tigira na piray kawatan. Agyang kuto paman na udin agyang kuto pira ka kilometer. Agyang kuto kepakay amu ka agyang kuto tao sa agyang kuto sungwanian. Agu anto na ay kulaw la agyang kuto tao miya muasa adas kanian buka sa agyang kuto kaya palayalayagyan. Na yan isang bagasan ng mga ulama tano rahimahumullah na tigiran pipero o saba edo ko mga ulama agyang kuto kakasara ko sambayang apepat aginan suluhur aguswasar aguso sambayang Aisyah. Nagu isaw panapipero o saba edo ko mga ulama agyang kuto kabukaw tao si iku mga kadundo si iku bulan na Ramadan fi kulli ma yusamma fitran salang ulanguan kebetuan sa kalalakaw basta ko na paman na kaya betuan sa katrabil o di nagyang ko to kapalayalayag na miya pakayro din na kutaw agyang ko to paman na kakasaryan ko mga wakto absembayangan niyan agugyang ko to kapakabukan niyan o gaid na tiyaksan na ng mga ulama agyang ko to paman na kawatan. Sa sukada kalan ko mga ulama tano na tigiran na al-masafatu bi 80 kilometran takriban na siya tigo mga ulama tano mararanin sa giyang kuto 80 ka kilometer kauto. Paman nagina ni tinudan tano agyang kanan 80 ka kilometer. Asungwan utaw na roo miya paru Romi aparu agyang kuto kakasarian nagugyang kuto kapakabukan niyan sa agyang kuto pamanian na sunguan niyan agyang kuto kapakabukan niyan ako di niyan di kapusa. Na ayat tinudan tanong mga pagarian agyang kanan kaya taksaw ng mga ulama agyang kuto paman na kaya tiroeran sa agyang kuto kawatan niyan 80 ka kilometer, 80 ka kilometer. Na wad na sunga nakaadar pa na pamimikiran ng kadaan. Paman na uyan kaya sunga na kanadar pa na miya kasulod ay kawatan yan, miya kasul jagyang kutua 80 ka kilometer. Na may ka miya kasuldun. Audi na mas mawatan na kapakaid nagyang kutua kakasar ka agugyang kutu kapakabukan ka o di nakabukan ka sa agyang kutua mga kadundo sa ikubulan na Ramadan. Na upama kugyang kutua kaya pakalalakaw utaw, gip man ikadua pakaysa, apaman nagyang kutua kaya palayalayagyan, na miya kasulod sa agyang kutua 80 ka kilometer, nabas kaniyan din na miya muasa, kadas kaniyan nabuka, na anto na iilayan sa no mga ulama. Nasdigiran sa tawa mamuasa. Agyang ko tuwa kaya puasa niyan nasisi sa kaniyan sa lakawan agyang ko tuwa kaya lalakaw niyan na miya pakayro nagyang ko tuwa kabukan niyan na upama kumamuasa sa kaniyan na supuasa niyan na korek. Kauto supuasa niyan na korek. Ay lagi diyan mga pagarya nakagimiya kalabu di man tuwa agyang ko tuwa kapalayalayag udi nagyang ko tuwa kalalakaw. Upama ko yang kutua sungwa na kanap kedaampan sa pelin paman na lagi diyan na si kamatatagu magingid sa Mindanao na suga sa Manila nagyang kutua kap Manila aka na pagda ka bedun sa pelin na upama kumamuasa ka kagimia ka sulduto sa gyang kutua kawatan o di na kaya subsubraan pa nagyang kutua 80 ka kilometer na upama kumamuasa ka kapaman nadagada na buka kagimia kalebu-lebu dagyang kutua kap Manila iman to na nagyang kutua puasang ka na kurikad na tigo mga ulama. Sabab sa gyang kutua mga dalil makatuturo sa gyang kutua paman na pitero mga ulama tano. Nagudaaban yan na dusa sa gyang kutua kaya pamuasan yan. Daaban yan roob dusa sa gyang kutua kaya pamuasan yan. Inunta at tigo mga ulama.
na amay kagyang kuto tao na kararagnan sa kaniyan sagyang kuto puasa sagyang kuto kaya lalakaw niya na kaya palayalayagian na mas taralabi at mga ulama agyang kuto kabukan niyan. So ay tinudan tanu mga pagaryami sa ikwaga Islam nagyang kuto paman na kalabud kapalayalayag agugyang kuto kargenian. Amay kagyang kuto kapalalakaw ka o di nagyang kuto kaya palayalayag ka, kaya trabil ka na malabud, kanaba ka na kararaganan, na kapakaya mamuasa ka. O gaid na amay ka kirganang kaon. Apaman na kabinas ang kaagyang kuto, apaman na diing ka di ka pusa, na mas taralabi at tigo mga ulama, agyang kuto kapakabuka, agyang kuto tao, sabab sa agyang kuto katiro nabitan wa Muhammad, laysa minal birri as-sawmu fi safar, kanaba tigyan na sagyang kuto akam bilang ataw di nagyang kuto mapya agyang kuto kapamwasaw taw sagyang kuto katatago yan sagyang kuto lakawan. So gito dalil mga ulama. Gito paman na piyamimikiran ng mga ulama agyang kuto katiro nabitan wa Muhammad kanaba tigyan pad sa mapya agyang kuto di kapusaw taw asisiis kaniya nakapapantagan sa kaniyan sa lakawan. Nayakin waru mga ulama nagyang kuto o pamaku kargeni sutaw sagyang kuto adin yan ikapalaylayag nagyang kuto ayad na taralbi na napakabukas kanian o pamapman kukunaba karargeni na pamuasas kanian din kagyang kuto puasan yan na kuri kadno tu atigu mga ulama tanu rahimahumullah. Mga padaku sa itano nagyang kuto ataw na antunay kambukan niyan. Paman na lagi diyan na miya niyatakan upama sunga ko sagyang kuto adarpa na antunay kambukakan sagyang kuto paman na kapalalakawakan. Ba amay kagyang kuto may pusakan nagyang kuto ingadakan o di na paman nagyang kuto miyakagan at ako dun sagyang kuto ingadakan anta aka kepakay paman na muka ko sagyang kuto ada kam panakapakaganat. Na importante ay mga pagarya agyang kuto katukawitan ron. Andi tano andi masa akam buka tano. Miyakaganat tano din ako darpa tano anta aka da tano panamakaganat na miyaparud na agyang kuto paman na kambuka tano. Yang kaya pakay sa na tigagyang kaya minisaon atigyan na miyakay sa atigyan nakapapantagang kami Ramadan. Nalumiyala kawak atigyan na padakan nagyang kuto mga ginawa iyakan. Si Isa al-Madina al-Munawwara paman nagyang kaya mga tao na ayadar pairan aya ingediran nagyang kaya Madina na aya sungan iran nagyang kaya Makkah al-Mukarrama. Aya kasuiran sa Makkah nagyang kuto itunayran nagyang kuto umrah anta aka pagumrasiran. Giyang kaya mga tao nasisira na mabubaling sa giyang kuto marani sa matar giyang kaya airport Madina na giyang kuto paman na dara pairan na siyo tumatatago sa giyang kaya sebangan na Madina. Tigyan na kagiya kumakaliw kami si mga walayami. Paman na makaliusiran kung mga walayran matagusiran sa giyang kaiya paman na Madina paman na giyang kutua si isiran mi sampay sa giyang kutua Madina giyang kutua city Madina after na natigyan na miyo kami sama no tuna desirang panakawatan ni kasi sirang panmatatago sa Madina na miyo kad na giyang kaiya mga tao pagumra. Sabab sa giyang kutua tigiran na diya may katawi sa giyang kutua kukuman. Na ipagisiran ko mga ulama wanto na ikukuman na giyang kutua miyang galabakiran. Na inisumbakiran ng mga ulama na amay katigiran kaaya miyaulaula na giyang kanan na pianutul ka. Paman na dasiran pan na makaganat sa Madina kapaman na ayakiya kaniran na kagiya ko paman na sisiran sa giyang kaya City Madina na kumiyang sirandan na tigo mga ulama afakad athimtum na miyadusakan wa tigo mga ulama sabab sa giyang kuto kiya bukaniyo
wa antum lam tabruhul Madinah, agus sa kano nada kano panamakaipos sa Madina. Sama no mga pagarian na kailangan na makaganat tanudaan ako mga darapatano na gutan o gumbuka. Di ka pa kayo ba paman na apya miya paniatakad na giyang kuto asuwa na ka na amay kada ka panamada sa giyang kuto adar pa ka inged ka na di ka pa kay ubaka buka. Why di ka pa kay ubaka buka. Dapat atigo mga ulama na ayawajib barakano na minis sa kanudaan si iku mga ahlul ilm anil hukum so mga tawa matao sa giyang kanana o kukuman so mga ulama sa giyang kutuwa niyo panakapakabuka na ayatigo mga ulama kailangan si irkano na giyang kutuwa wa alaykum qada al yawm alladhi aftartumuhu wa antum fil Madinah na kabayadani wa giyang kutuwa gawi yami kakano paman na sisiikan o pansagiyang kanana Madinah wala kafarat alaikum ugay dati mga ulama nada ba niyo kiparat paman nada kiparat agyang kuto paman na kiya pakabukan niyo inong tati mga ulama o aya sabab pa kiya pakabukan niyo nagyang kuto aljima gina so paman na di ka pamakaya udato sa gyang kuto karomanian upo nagyuto paman na miyaulaula paman na dapat makaganat sutaw sa giyang kuto adar paiyan na banyan din na miyasumok si karumanian na adna kiparat agyang kuto paman na kaya pakang gelebek utaw udin agyang kuto kaya pakabukan yan kaaya ini bukan yan agyang kuto tigitan aljima giyang kuto kaya sumukan yan ko karumanian. Mga pedaku sa itano mga pagarya si kuwagama Islam na andi taralbi sa giyang kutuwa di malayalayag. Ani taralbi ron, giyang kutuwa kambukan yan, anta ka giyang kutuwa kapemuasan yan. Kauto, paman na giyang kutuwa pelalakaw, giyang kutuwa terabil, andi mas taralbi sa ginawa niyan. Giyang kutuwa pemuasa, anta ka badan ng buka. Giyang kaya pakaysa, natigyan na adna sakata wa mama kialayaman yan dinagyang koto adi ini di kapamuasa sagyang koto alungan na isni nagu alungan na Khamis aguso sala kauro na mga gawi paman na sunna agyang koto adiron di kapusai nagyang koto mama sabab sagyang koto paman na mialayam mamuasa na anto na ay taralibirakan yan sagyang koto din yan di kapalayalayag bagian kutu kapamuasa anta kagian kutu kapakabukan yan. Sama na yan paman na giang kaya pakaysa na ipagisiyan wanto na ay mas mapia sa giang kutu di mamuasa. Giang kutu di malayalayag. Giang kutu anto na ay mapia sa giang kutu di malayalayag. Giang kutu kapamuasa anta kagian kutu kabukan yan. Ay ini sumbagusan ng mga ulama tano natigiran na miali sa giyang kuto hadithu Hamzah bin Amr radiyallahu an. Asu Hamzah bin Amr sahabi na sa kanyan na mimimintin niyan din o di na itataros yan din na giyang kuto adi niyan di kapwa mawasa agu giyang kuto sahaba na tanto kumada kalagyang kuto adi niyan di kapalayalayag. Apaman na giyang kaya sahaba na di penarg sa giyang kuto adar paiyan mintin din na giyang kuto adi niyan di kapalayalayag katrabil na ini siyan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yasumu fi safar inus kanian na pemuasa sa giyang kuto adi niyan di kapalayalayag kataya paman na giyang kaya miyaw laula na mismo sahabi ni si idin na miya kaysa si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitunudan tano saya kapaman yan na si idna miya kapuon sa giyang kutuwa sa katawa sahabi agus sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu na aya ini sembagunu nabi sa giyang kutuwa pakaysa iyan natigyan na in syi'ta fasum wa in syi'ta faaftir. Sunabi natigyan na o aya kabaya ka na pemuasa ka na pamuasa ka sa giyang kutuwa di ka palayalayag. Upmano aya kabaya ka nabakang buka na buka ka sa giyang kuto adin ka di ka palayalayag. So mga ulama tanong natigiran na ginan ipamanian na kaya pa ka pamili au nunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tinudan sa natigo mga ulama
Na amay kagyang kutwa tao na magagugan niyan agyang kutwa di niyan di kapalayalayag, kapalalakaw niyan. Agudiyo no kararaganan na miya pakayron agyang kutwa kapamuwasan niyan malagid ugyang kutwa di niyan di kapusa na faradu lagi dagyang kaya bulan na Ramadan anta ka mga sunna apuasa kauto. Gitu itinudan tanuron. Amay kakanabat tano kararaganan kapaman na malbu dagyang kutwa di tano di kapalayalayag napkapakay dinagyang koto di itano di kapusa sa gyang koto kapilalakaw tano. Fa innal iftara fi safar kagitigo mga ulama agyang koto paman na kaya perwaga ma Islam sa gyang koto kapakabukaw tao sa gyang koto dinian di kapalayalayag na sababuhu jahdu masyaqqa na aya sabab kapakabuka agyang kotua tao nagyang kotua kararageniron gyang kotua kararageniron paman na dipindi si iko tao sa gyang kotua kapilalakaw niyan amay kakararagenan sa kaniyan na paman na samaw to na kapakaid na muka agyang kotua tao. So agama tano agama Islam na agama ini malbuda agama naman agyang kotua katero Allah hatiga na wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sa tawa tigu Allah akapapantagan rakan wa kesakit anta aka si isa lakawan. Na guskan niya na makabuka na bayadin niya nagyang koto kada kalagyang koto kaya bukaan niya si iko mga pedagawi so Allah na aya kabaya iya rakano nagyang koto malabud na dinian paman na kabaya agyang koto kapkergenir kano. So mga ulama natigiran na kepakaipan agyang kutwa kararageni ko tao sa agyang kutwa din niya di kapalayalayag na mala abalas kekuan niyan amay mambu kapaman niyan na magagugan niyan na ginawa niyan amay mambu ka magagugan niyan na ginawa niyan amay paman kang agyang kutwa din niya di kapalayalayag na paman na kuwit-wit yan agyang kutwa mga pedian paman na sirani di makakidmat sirani paman na pakaawida akal sagyang kotua di kapamuasaw to kagi kepakaya kesagedan alum ya lakaw agyang kotua paman na giginawa nagyang kaya isakiran na di pusa nagyang kotua di na di kapusa na paman na kararagenan na ayapan na paman na di makakidmat sagyang kotua kapkenian udi nagyang kotua paman na mga pedama kekailangan niyan nagyang kotua mga ginawa niyan gitu di tero no mga ulama amay kading ka magagaga kapaman na kugupang kapano mga pedeka sa gyang kotua paman na makakailangan ka sa gyang kotua din ka di kapamuasa nayad na tara lebih tigo mga ulama na gyang kotua kapaka buka gyang kotua tao ayad na dalilira na gyang kotua katerota kaya miyabati atano kagi alaysa minal birri asyam fi safar kanaba pud sa gyang kotua mapia agyang kotua paman na di kapusaw tao sagyang kotua masa adin yan di kapalayalayag. So gitu itinudan tano mga pagariam isi kuagama Islam. Agyang kotua paman yan na kapkergenir ka, agugyang kotua kapkelubudir ka sagyang kotua dingka di ka kapalayalayag. Amay kakalalabudan ka napamuwasakan. Ugain na amay kapkergenang ka sagyang kotua dingka di kapalayalayag. Ay lagi diyan upam, ay lagi diyan na ibarat tano para sabut dano piyapya na gyang kutuba mima nila agyang kaya sakataw manusia na ayak ya pagdaian na pelin nagugyang kutua mima nila ami trekking nakatawan tan wagyang kutua kapman nila apelin na miya kalabu-labu duto nakapakaid na diro di pusa so taw kagyaman na niyan na pelin na piyagdaan niyan air kunampan makaunto de pia nakapakaid na di mamuasa agyang kotua tao umamambuko mamuasa ugaid na kapakay penamuka yang kaya isa na aya kiap man nila yan na mi tracking paman aya tracking na gyang kotua aya pagdaan na track na sunsa manila natanto to kumarasay tanto to kumarasay agyang kotua lagi dutua kalalakaw nagyang kotua lagi dutua paman na kalalakaw na aya mas taral bikiran nagyang kotua kapakabukairan aya taral bi nagyang kotua kapakabukairan Agayaman na niyan na kararagenan siran sa gyang koto paman na dira di kapalayalayag. Mga padako sa itano mga pagariam isi kuagama Islam na gyang koto hukmu man nawa safar fajama qabla al mughadara. Anto na ikukuman na gyang koto atawa miya ni atian
mianiatian pelayalayagos kanian. Nagyang kuto dan yang kapakaganat dan yang penakapakalakaw na banian din na miya sumok si karumanian. Paman na ayaw to miya turutano kagi na kailangan na aya kabukaw taw na makaganat daan sa giyang kuto adar pa iyan. Giyang kaiya paman na miya kaysa na giyabu paman na miya kani at kanian aplalakaw na giyang kuto dan yang penakapakalakaw na banian din na miya sumok si karumanian. Anto na kukumanian at tigo mga ulama. Yang kaya pakai sinatigyan na yang kaya mama na padiyan nagyang kuto mga bulayo kaiyan. Apaman yan na pilayalaya gusiran sa gyang kuto mga kadundo si ikubula na Ramadan. Sama no to na miya niya tiran din na palalakaw siran. Na miya sumukyan nagyang kuto karumanian sa gyang kuto apaman na kadundo paman na malalakaw siran. Sama no to nasisipin sa walay agyang kaiya mama. Inubad na kiparatian sa agyang kuto paman na kaya pakanggalbakyan. Kagyo susaba ada ku mga tawa pagisaan niyan natigan na abang ka dusa sa agyang kuto paman na miyang galabak ka. Sa aya paman na diteroon ng mga tao yang kuto padap kisaan niyan. Nagyang kuto paman na miyawlawla si iku Anas bin Malik radhiyallahu an sa katawa sahabi sa gyang kuto paman na kapalalakaw niyan na gyang kuto kaya pakadaian sa gyang kuto barko udi na gyang kuto paman na pagdaan niyan na miyuka so Anas ibn Malik kauto paman nagi di diteron ng mga tao tigira na kanabaad na dusang ka sa gyang kanana paman na dang kapan nakapakaganat na miya sumuka din si karumangka. Kauto. Na inuman mga pagariya, kailangan nagyang kuto pagisan tanong kukuman na katawan niya nagyang kuto kukuman. Sa aya katuro mga ulama tanong inisumbagiran na tiga na awalan alayhi al-ithm. Agyang kuto ataw apaman na miya sumuk yan si karuman yan sa agyang kuto adan yang penakapakaganat na madudusa atigo mga ulama tanong. Kauto, madudusa. Nakapakayaan na apaman na di kasinagdaan ako mga bangsa tanong. Apaman yan na pelalakaw na sagyang kuto adan yang penakapakalalakaw kapakaganat na aya katawin yan nun na bagi paman na yang kuto kapalalakaw niyan na namiya pakayron na yang kuto kapakabukan niyan na ban yan din no pamamiya semok si karuman yan. Nakataya tigo mga ulama apaganay na miya dusa agyang kuto ataw. Wa alayhi an yaqdi hadha al-yawm ikadua penalty niyan agyang kuto kebidan yan agyang kuto paman na gawi paman na miya kang gulaw laon. Wa an yukaffira kafarat al-jima fi nahari Ramadan na gumakap kiparat penagyang kuto ataw sa agyang kuto paman na kiparat miyatero o agamatan wa Islam sa agyang kuto paman yan na kaya sumukan yan kay karuman yan sa agyang kuto mga kadundo sa ikubulan na Ramadan. So mga ulama natigilan na kagigyang kuto mama na di kapakay uban yan na perwa sa ginawan yan uban yang kuagyang kuto roksa apetjagyang kuto pipero o agamatan wa Islam sa gyang kuto kalalakaw inunta na amay kagyang kuto taw na gadar al balad na paman na miya kaganat kanyan din sa gyang kuto darpa yan. Amma qabla mughadaratil baladi fa huwa muqim na sumanga ulama tanong na ayakateruiran na amay kasutaw na des kanyang panmakaganat sa gyang kuto darpa yan na aya na paman na kibeturkan yan na mukim. Paman na gyang kuto matatago pa na kudar pa yan. So ito itinudan tanong mga pagariyami sa agama Islam. Paman yan na kailangan na aya kapakabukaw tao na gyang kuto kiyaga na tanian daan anta kami ay pos kanian daan sa gyang kuto dar pa yan. Amay kada ka pa na mada sa ikwalay kada ka pa na makaliw aguda ka pa na makaliw kuingad ka dan ka maawat kuingad ka na di ka pakay uba ka paman yan na buka kagi paman yan na gyang kuto dapan na mauma agyang kuto paman na kaya peron agama Islam makabuka agyang kuto ataw. Way makabuka agyang kuto ataw. Yang kuto man na aya ipsembagiran sa agyang kuto paman na da bakadusa na agyang kuto ataw na agyang kuto paman na miya panutula su Anas ibnu Malik sa agyang kuto paman na katataguyan sa agyang kuto maladar pa agyang kuto paman nakaplay-layag agyang kaya sa katawa sahabi su Anas nagyang kuto paman na pagdaan niya na barko
na agyang ko to paman na matat agyang ko to peparking pan udi na paman na matatago pen sa agyang ko to darapayan dapan makaganat na sukun suanas na kiyayatian agyang ko to sofranian na miyukas kanian na tigu mga ulama tano agyang ko to pinggal baku anas fahada khilafun ma alaihi amatus sahaba na miya supakian agyang ko to kadakalan udi na agyang ko to tindig ukadakalan o mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus wallah na aya pitro yan na tiyan na aw ala safar diyan ko to kapapantagan rakano apaman yan na di malayalayag diyan ko to kapapantagan na di malayalayag sama no to tigo mga ulama na diyan ko to paman na ruksa diyan ko to kabukas diyan ko to kalalakaw na diyan ko to kailangan na makaganat daan nagyang kutua tao sa gyang kutua darpayan. Kailangan na makaganat daan sa gyang kutua darpayan. Aya mulimpo sana ko sa itano, aya mulimpo sana ko sa itano, sa gyang kaiya di tano di ka pamagusay, na tigyan na hukmo jima'il musafiru fi nahari Ramadan. Agyang kutua tao, paman yan na diskan yan di malayalayag, diskan yan di malayalayag. Nagyan ko ito paman na din yan ikapalayag na baniyan din umiyas sumuk si karumanian. Nagyan ko ito paman na yasumukan yan kikarumanian na may tatagluto kikarumanian. Paman na diskan yan mamudi mamuasa sububayron na di mamudi mamuasa minin taglumbad nagyan ko ito paman na kaya sumukaw no karumanian kagi sumanga ba ina di ka pakay manubayran paman na review sa sumanga dato sa gyang kuto paman na kabayaran laboron sa gyang kaiya paman na da pagaluin tano mga kukuman yang aya pakaysa na tigyan na di ko tigyan di malayalayag na bad na tigyan na kifaratakan sa paman yan na miya sumukakan si karumakan ago apaman na gyang ko tuwa karumakan na bamambu makapkiparat sabab sa gyang ko tuwa matatagalas kanya sa gyang ko tuwa paman na pinggulaw lako na sumanga ulama tano rahimahumullah na tigira na ara annahu la kifarata alayhi idha kana musafiran na aya ilaya ni ranon na may kagyang ko tuwa tao na sisiran sa lakawan agyang ko tuwa paman na kakaplalakawiran na paman na miya kasulad sa gyang ko tuwa piago sa itano kagiya miya pakayro nagyang ko tuwa kakasar agugyang ko tuwa kabuka na paman yan na miya pakayro din nagyang ko tuwa paman na kapakabuka utaw kakanian agugyang ko tuwa kay namiyan agugyang ko tuwa jazal wat ofin nahar na miya paro agu miya pakayagyang ko tuwa kasumukan yang kikarumanian sama no to mga pagari na ayat tinudan tanon nagyang ko tuwa paman na makasulod ka sa gyang ko tuwa muna piago sa itano 80 ka kilometer paman na 80 ka kilometer kagiginan itiyak sa no mga ulama tanong kapakay no to pama gyang ko to di ka sumuka uda to si karumanian sabab sa gyang ko to paman na piper wagamatan wa Islam gyang ko to paman na kaka nagukainom sa gyang ko to kapalayalayag tigo mga ulama fa idha samatil mar'atu jazat iftaruha lidhalik na gyang ko tumambu makapantagong kubain na may kadimamuasa na miya paroro na gyang ko to kapakabukan yan wa haythu innaha wal halu hadhihi mukriha fa ara annahu la isma wala kafara gyang ko to apakaysa paman na gyang ko to bain na miya tegal sa gyang ko to paman na masa udi na gyang ko to oras na sumanga ulama na da at tigo mga ulama abanian undusa aguda abanian diskan yan makakiparat kay gyang ko to tigo mga ulama matatagal lagi ang kutuwa ta wallahul muwaffaq na tawfikan tanu Allahu subhanahu wa ta'ala inshallah mga pagari amin si kawaga may Islam na sumanga padauras na ayap manaw sa tanu na gyang kutuwa makapantagun sa gyang kutuwa kasasakit importante na miyaw sa itanu agyang kaiya makapantagun sa gyang kaiya kapalayalayag saya buat tinudan tanu mga pagari aya buat tinudan tanu sa gyang kaiya kapalayalayag katrabil na makasulod ka sa giyang kutuwa pamanian na takas inibagay yung mga ulama agiyang kutuwa 80 ka kilometer agina naman buso pamanian na kawatan miya pakay sa nagyang kutuwa kakasarasi ko sambayang sama no to na bas apke pakay apke saran so sambayang napke pakay ron mambu agiyang kutuwa kapakabukaw taw
Yang ko to man na mi aluy tano at tigtanwa andi taralbi so kapamuasa anta kagyan ko to akabuka na siya nan dipindi si ikotaw. Pamako paman nagyan ko to adin yan di kapalayalayag na kalalabudan na pamuasa din kakorek so puasa niyan na upamapaman ko kararaganan na ayad na pilian yan nagyan ko to kapakabukan yan. Padamyaw sa itano nagyan ko to ande mas akang bukaw taw na amay ka kaganatan na kako nagyan ko to adar pa ka. Paman yan na makaganat ka kudar pa ka na guka buka. Di ka pa kayo pamako sisikapan sa walay na baka din na miyo ka na sumanga ulama na tigira na gyang ko to alagi duto ataw na madudusa. Sabaw sa gyang ko to ada pa na makaganat kudar pa yan na ba din na miyo ka. Aya kang buka tano na makaganatan tano sudar pa tano makalalakaw tano din na gutano bupa ka buka. Why? Agu di kepakay uba paman yan na miyani at kagyang ko to akapamuasa, miyani at kagyang ko to akapalayalayag, na gyang ko to adang kapan nakapakalalakaw, na bang ka din na pinggulaw la isi karumangka, ka diyo to kepakay. Diyo to kepay ad na kiparatuto, agu paman na kebidan kagyang ko to agawin, agu adang penadusang kaon. Okay, na may paman kasisikan dun sa lakawan, na sa mga ulama na tigilan na kepakay nuto, kagiyaman na niyan na sisikan sa lakawan, na daaban ni rondusa, agu eman na niya na daaban yung kifarat, ayaw sto na kebaydan ni wagyan ko tuwa paman niya na gawi, miyaka buka kanuro, miyaka buka kanuro. Pakambura katan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala, agyan kaya ditano di kapaganada sa ikong mga kukuman, wagamatan wa ama Islam, laboro na agyan kaya kapalayalayag, kailangan din na ketukawan tanwaya, kagi madagalatawa paman na minti nagyang ko tuwa kapilalakaw niyan, minti nagyang ko tuwa di niyan di katrabid. Sa setan no butaman na balasan tanu Allah sa madakalamapya selam ko sa kanulangon paman na mga bangsa ko lalayo na giyang ko tuwa dinan di kapaka pamakinag sa giyang kaiya live tanu salam rakano sa langon giyang kaiya miyaka komentra katanu at talo-talo siranay na salam rakano why paganero na si Matski giyang kaiya paman na mga tunganay tanu si Safira Kasif salam rakano, salam rakano, mga tagaya paranyaki. Awiyang kaya antiyakan, pakatataya nami, abubuwa miya si Hadja Anisa Abu Bakar, salam rakano sa langon paman na mga tunganay yami. Saya tanubu teman na inshallah na pagumanan tanubu si kung mga pedauras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya miya ka kominta tiga na umanin kaon na ino kasi kung mga pedauras kada kami panmambuay maka preparado sa ifte nga sami. Inunan tanu da nagyang kaya live tanu antano ketemu. Sama na miya ka pia-pia ipumaninde na pengennya orang kasama apo di tanu kesempatan lagi pemalingki ako panaway. Na ino kasi kung mga pedauras. Sumpatan tanu busi kung mga pedauras tanu balasan tanu Allah sabab sa gyang uto paman nakatatagu ang kanus sa bubaya. Sagyang ko to diniw di ka paganada kung mga kukuman wagamatan wa Islam. Assalamualaikum.